eessatti isinirraa deemame? Eessa dhaqa? Harta kun deemu namni isin saamu hin jiru, namni isin raafuu hin jiru. Suuta nyaadhaa yoo nyaattu suuta. Okay, suuta nyaadhaa. Keessaafu miidiyaarra teessanii waan nyaattan miidiyaarra taa'ee nyaachuun jaaladhu. Strooberii garuu rakkoon hin jiru. Namni isin raafuu hin jiru. Maal hin jiru? Maal rakkattan? Qassa bilaachuu bitbalus. Qassa soo akka kee. By the way, ቻፕስቲክ በአማርኛ አውሪ ችግር የለውም። በሁሉም ቋንቋ አወራለሁ። ስትሮበሪ ስትበሉ ቀስ ብላችሁ ብሉ። ወሬበር ሁሉ ምግብ ስትበሉ ቀስ ብላችሁ ብሉ። የትም አይሄድባችሁም። ማንም አይነጥቃችሁም። ለምንድን ነው የምትቸኩሉት? ቀስ ብላችሁ ብትበሉስ? አንዳንዱ ሰው በቃ የሆነ አይ ዶንት ኖ እውነት ናዲ ባበር እንዴ ከስትሮበሪ ቻፕስቲክ እንደሚሰራ ግን ታውቃላችሁ? እኔ መስራት እችላለሁ እና ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ እችላለሁ። ቻፕስቲክ በስትሮበሪ መስራት ትችላላችሁ። እኔ እችላለሁ። ማኪ እኔ ከማንም ጋር ተጣላው። ከሰው ጋር ተጣልተሻል? እኔ ሰዎች ነው ከኔ ጋር የሚጣሉት እንጂ እኔ ከሰው ጋር እኮ አልጣላም። እኔ ከሰው ጋር ተጣልቼ አላውቅም። ግን ሰዎች ዝም ብሎ ይጣሉኛል። ወፈርሽ ጂም ቤት ሂጂ። ወፈርኩ እንዴ? ወፈር ጂም ቤት ሂጂ ያልከኝ ልጅ ወፍራለሁ። ቆይ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በወፍርም ብቀጥንም ምን ያደርግልኛል? እስቲ ንገሩኝ። እሺ ቀጠንኩ ልበል ምን ልሆን ነው? እንደ ሙዚየም መቼም መስታወት ውስጥ ልቀመጥ አይደለም ወይ? ወፍሬ ደግሞ እርሻ ልገባ አይደለም። ምን ያደርግልኛል? እስቲ ንገሩኝ። ነሂ ማሜ ዮን ቀለጤ መስታወት ኬሳ ከሙዚየም ጉርጉሮ ሙንታው ዮን ፉርደጤ ኤሩ ሰኔ ቆቱ እንዴሙ ሚማልናፍ ጎደና ሂማ ራስን መጠበቅ ያለ ነው። ግን ግዴታ እንደዛ መጨነቅ እንኳን የለባችሁም። በነገራችን ላይ የአሁን ትውልዶች ብዙ ጊዜ አይምሯቸውን ማለት አይምሯቸውን የሞላው ነገር አንድ አይምሯቸውን የሞላው ነገር ምንድን ነው? በቃ እንዴት አርግቼ ሰውነቴ እንደዚህ ላድርግ፣ እንዴት አርግቼ እግሬ ላስተካክል፣ እጄ ላስተካክል፣ ሆዴ ምናምን እያላችሁ ራሳችሁን በቃ ሌላ ሰው አርግታችኋል። ሌላ ሰው እንዴ ዱለት የሚለው ደግሞ ይሄን ፎጣ ስለብስ አያቱን አስታውሶ ነው መሰለኝ። ናውጣ ሰሙ ኬሰን ኦፊረት ደለጉ ጫለ ሰሙ ኬሰን አከ ሆጀቱ ደለጉ ቀብጠን ጭንቅላታችሁ እንዲሰራ ማድረግ አለባችሁ። አይኔን እጄን ከምትል ጭንቅላትን እንዲሰራ ማድረግ አለብህ። ይሄ እኮ ነው ስትሮበሪ ያለቀች። እሺ ማኪ ዱጋኬ ማልቱ ዱጋጌ። እሺ አንድ ሰው ላስገባ መሰለኝ። ጋደም ብያለሁ። ማይክሻ ያ አሰላሙ አለይኩም። ኧረ ስራ በሬድ ሞን ስማይሊ ነው አካም አይ ነጋ ፈየ ጅርታ ጅራ አካማልቲ ነጋ ወላ አልሐምዱሊላህ። ሱማ ፈካታ በስትሮበሪ ወላሂ ጄ አካ ስትሮበሪ ላሉ ወላሂ ላሉን ተረገሩ ማሻአላህ ስራ ጄ ኻሲፋስ ያቆደ ጄት ማለ እኔ ጃነን ሰነ ወይ ተነማ ሰኒት ጄ እዳኑ ሰኒት ደፌን አርካ ዱሜ ማሻአላህ ስራ ጄ ወይ
Eega bar baguma jalaa fittee uree namni akkatti bar budansi nyaataa hoo jala kana. Eessa jirta? Hai. Family taane inni doontan wal mare inni maa nanne inni see alaatul. Eessa sineenoo? Mana keetiif mana toora sirii katti kadhadhee Oromootti illee jeetutti hin jiraame. Bakka seentee kunoo barkan lama seentaa. Khalas waraabbadeeti nama na waraabuun laalladhaaf. Danda'a ni maayikii biraan olee jee namatti kijiba. Maafi jibdaree dhugaadha. Eegaa na haana laalanii gamuudhaan noo maayikii bira olee janii haanaa fuudhanii. Hundi keessanuu laalaa shugguxii bira jira. Iyyaa si dhagaanii. Akkan shugguxii biran jiran. Na waraaba wallaaja walla kijeenyi waraabu. Shugguxii Oroo biran jira shugguxii Oroo. Ta yeroo jalqabaatiif BBC'n feemasoota Oromoo keessaa yeroo jalqabaatiif ha BBC'n irratti dhuftee BBC'n haasofsiisee maayikii Oroo biran jira. Bareedduu Afrikaa. Akkas jeesun kan walaloo akkas godhe Eegaa ana bar. Eegaa ana. Maakichoo kajeesii. Eegaa. Sheer siin kunis. Sheer naa godhaa jeetiin itti kadhadhee. Aku na waraaba wallahi. Na waraaba anaga kamaayikii yeroo jalqabaatiif jibbaa namaa tam osoo ganta namaan arrabsin osoo sheekotiin arrabsin osoo nama tokkotti hin mufatin beekamtii rabbi kanneef jeeyanaa miti akkatti sitti haase sun. Yaa guys waraaba waliin waraaba post godha. Push na godha wallahi. Doonta na waraabadha jedhin jawwaalla kiyya na waraabu dide. Ammasii waraabanii jira kunoo khalaas. Na waraaba je. Yaa si waraabanii jiranii. Okay, waan dubbattu hin qabdu waan biraa. Wallahi waliin dubbaddu hin qabu. Hedduu takka si jaalannaa hedduu takka si qabanya. Eessa jiraatta? An Saudi Arabiyaa jira. Okay, hojiin bareedaadha. Wallahi bareeda hojii numaan jettu. Waan akkas taraate halkanuma dalaga malee guyyaan dalagu. Okay, hayyee hin badiin tolee. Hin baduu faamilii taana gaa yeroo naan erga de'iinuma alaatuun na guddise maayikiyee dhugaa rabbi naman qabooniin kun miskiina. Inshallah rabbi qabda yaadin. Akkana hedduu takka si jaalannaa hedduu takka si qabannaa nuti akka Harargeetti dhiise akka Oromootti gurannu goote Oromoon kutaa horata akka bira qottee faranjii nu si jaalatti. Inshallah galatoome hayyee. Thank you. Akkanaatti jiraadhu oduu namaati bakka kan inni abbaan fedhoo gaggara sigaree si arrabsee irra laalinati. Tee ooluma. Amatadar. Nama dura jiru namni hamata malee nama duuba jiru namni duuba gara galee laalu beektaa? Adar galatoome hayyee. Thank you. Saniifuu badini hoggoo nuti ergannee illee alaatool nu laqee faamilii taana. Adar. Abshira je guyyaa gaarii qabaadha. Guys, ija kiyya moo taabtaabii mana kiyyaatu kuma 17 naan jaamoo? Maal naan jechuun jira guys, ija kiyya moo mana kiyya? Faamilii maal godhaa jirtan taabtaa godhaa kaa? Okay, dubartii galchina mi'a mana kana dhiira qofaa maal isa? Dubartoonni seenaa. Akkam. Hai Makush. Jirta? Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi. Hai. Dhaggeeffadha amma uffata jimmaa kana harkinaan yaadadhe. Abiy Ahmed paaspoortii magaaluma jimmaa godhee jaan dhugaadha. Buna hundaarra jira jaani paaspoortii Itoophiyaa. Ya, Eh? Eka. Nagamami. Farda maaliif irratti baasu didere fardaleetti siinii fi buna jabanaa hundarra jira jaan. Doktor. Hai Doktor Abiy. Maki bareedduu qaashti nama jirta. Jira. Lubu baay'ee na jetta beekame.
galatoon bareedduuti. Thank you so much. Viidiyoon baatu Amma wallahi hojii fixeera.